Hallo, баарыңарга салам. Herzlich willkommen zum 13. Deutschunterricht. Бүгүнкү сабагыбызда бир гана аккузативде колдонулган предлогдор тууралуу сөз кылабыз. Футгебо сөзүн ушул бойдон жаттап алгыла. Футгебо, футгебо. Бул формула аккузативде колдонула турган предлогдордун баш тамгасынан алынган. F, für, U, D, durch, G, gegen, E, entlang, B, bis, O, ohne. Буга чейинки сабактарда аккузатив тууралуу кеңирээк айтып өттүк. Бир гана мужской роддун артикли der, den болуп өзгөрөт, ал эми калган роддор ошол бойдон калат. Биринчи предлог für, үчүн, арналган. Das Geschenk ist für den Vater. Das Geschenk ist für den Vater. Бул белек ата үчүн. Бул жердеги ата сөзүнүн артикли der Vater, мужской роддо, den болуп өзгөрдү. Ich tue alles für dich. Ich tue alles für dich. Мен сен үчүн баарын кылам. Негизи сен сөзү немис тилинде du. Бирок сен үчүн болгондо für dich болуп өзгөрүүдө. Анткени ich сөзү аккузативде mich болот. Ich, mich. Ich tue alles für dich. Blumen für die Mutter. Blumen für die Mutter. Эне үчүн гүлдөр. Эне сөзү die Mutter женский роддо, женский род аккузативде өзгөрбөйт. Экинчи предлог тегерегинде айланасында ошондой эле саат менен дагы бирге колдонулат. Wir sitzen den Tisch. Wir sitzen den Tisch. Биз столдун тегерегинде айланасында отурабыз. Стол сөзү der Tisch, den Tisch болуп өзгөрдү. Анткени предлогунан кийин келүүдө. Die Erde dreht sich die Sonne. Die Erde dreht sich die Sonne. Жер күндүн айланасында айланып турат. Der Unterricht beginnt 9 Uhr. Der Unterricht beginnt 9 Uhr. Сабак саат 9да башталат. Кийинки предлог durch, аркылуу, ичинен өтүп деген мааниде. Wir gehen durch den Park. Wir gehen durch den Park. Биз парк аркылуу бара жатабыз. Биз парктын ичинен өтүп бара жатабыз. Vögel fliegen durch die Luft. Vögel fliegen durch die Luft. Канаттуулар аба аркылуу учушат. Ich habe das durch einen Freund erfahren. Ich habe das durch einen Freund erfahren. Мен бул жөнүндө бир досум аркылуу билдим. Төртүнчү предлог gegen, каршы, карай. Эгерде убакыттар менен колдонула турган болгондо, болжол менен чамасында деген маани билдирет. Das Auto fuhr gegen den Baum. Das Auto fuhr gegen den Baum. Машина бакка карай жүрдү, бакты сүздү. Ich bin gegen den Plan. Ich bin gegen den Plan. Мен бул планга каршымын. Wir kommen gegen 18 Uhr. Wir kommen gegen 18 Uhr. Биз саат 6лар чамасында келебиз. Бешинчи предлог entlang, бойлой, жолду бойлой, көчөнү бойлой, деңизди бойлой деген мааниде. Бул предлог зататоштун артына коюлат. Буга чейинки предлогдор зататоштон мурда келсе, entlang предлогу зататоштон кийин жазылат, кийин айтылат. Gehen Sie den Fluss entlang. Gehen Sie den Fluss entlang. Дарыяны бойлой барыңыз. Дарыяны бойлой сөзү den Fluss entlang. Предлог зататоштон кийин колдонулду. Läuft die Straße entlang. Läuft die Straße entlang. Ал көчөнү бойлой чуркка баратат. Алтынчы предлог bis, чейин көп учурда артиклсиз колдонулат. Der Zug fährt bis Berlin. Der Zug fährt bis Berlin. Поезд Берлинге чейин барат. Ich arbeite bis 5 Uhr. Ich arbeite bis 5 Uhr. Мен саат 5ке чейин иштейм. Bis nächste Woche. Кийинки жумага чейин. Жетинчи предлог ohne кыргыз тилиндеги сыз, суз деген үчөөгө барабар. Себепсиз, тузсуз деген сыяктуу. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich kann ohne dich nicht leben. Мен сенсиз жашай албайм. Trinkt Kaffee ohne Zucker. Trinkt Kaffee ohne Zucker. Ал кофени кансыз ичет. Geh ohne deinen Mantel nicht raus. Geh ohne deinen Mantel nicht raus. Пальтосуз сыртка чыкпа. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Эгерде видео жаккан болсо досторуңар менен бөлүшүп, комментарий калтырып, лайк басып, биздин каналга каттала кеткиле. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин. Чүс!